ہر کنی کامی اندر چھ رحبت رہنما سون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہرحال دین چھن کہیں کھٹ دین چھ واضح اور دین چھ مکمل گومت اوتھ دینس چھ ایمان انن اکس مسلمانس اکس انسانس جس دین بیان کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اگر انسان ات ایمان ان تت کلامس تیل چھس پن پان جہنمس اندر کرن پن پان ٹھکان بناون جہنمس اندر یس نہ ات پہ ایمان آئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانس پر ایمان ہے فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ فرماون قسم چھم تمس پروردگار سن یم سندن دست قدرتن اندر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان مبارک قسم ہاون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم ہویت فرماون لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودیا ولا نصرانیا فرماون سن کا شخص یعنی سو یسن ایمان آنی سم یہود ٲسِن یا نصرانی ٲسِن اور اگر اس شخص میں متعلق بوز کی یس میون بوزی سو یہود ٲسِن سو نصرانی ٲسِن ثم یموتو پتہ مر سو یعنی گۄڈٕ بوزن مے متعلق میون فرمان بوزن پت اونن ایمان کی ثم یموتو موت امی پت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہون بوزن فرمان بوزن اور فرماون تم پت موت ولم یومن ایمان اونن کی کلام بوزت فرمان بوزت اونن ایمان فرماون ولم یومن بالذی ارسلتو به فرماون تات شریعت پہ اونن ایمان یمی شریعت خاطر بہ مبوس آس کرن یمی خاطر بہ دنیا اندر آس سوزن تات پہ اونن ایمان اس شخص میں متعلق بوز فرماون الا کان من اصحاب النار اور تم سن ٹھکان چھ نار جہنم کلام بوزت پتہ کرن قبول سو کلام اور پتہ موت سو کلام قبول کرنے فرماون تم سن ٹھکان چھ جہنم لہذا مسلمان چھ بوزن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان مگر تم پتہ چھ مان خاطر تیار مان خاطر چھ مسلمان تیار کی یہ بوزن چھ کلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تم یہود نصارا مشرکین اذا واتناون یل تم ایمان یسن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مو یہود اون ایمان نصرانی اون ایمان یل بوزک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام مبارک اور بوزک مبوس کر پروردگارن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یہ انسان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان بوزت پتہ انی ایمان پتہ کرنے تک پہ عمل دم پن ٹھکان جہنم یس ترویت چھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان اذا چھواتناون محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون پروردگار ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بس یہ شخص اذا واتنائے بے شک یہ شخص اذا واتنائے پروردگارس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ تمس پہ ٲسِن دنیا اندر تہ لعنت آخرتس پہ لعنت یس اذا واتنائے پروردگار یہ کیا اذا واتنائے کس انسان واتنائے کمی چھ تیو طاقت یس پروردگارس اذا واتنائے چھاکان ات پہ قادر چھاکان طاقت کائنات اندر یس پروردگارس اذا واتنائے مگر پروردگار فرماون ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ یہ شخص پروردگارس اذا واتنائے یہ انسان کس کت واتنائے پروردگارس اذا بیان فرماون حدیث مبارک اندر حدیث قدسی کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث قدسی کو سو حدیث یس کلام آس پروردگار سن پانے آس راوی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تتھ آس منزم یور کت تتھ جبریل امین علیہ السلام من کی فرماون حدیث قدسیس اندر فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان کہ فرمو پروردگار مے ہسا ابن آدم علیہ السلام سن یعنی یہ اولاد تکلیف واتناون ایزا واتناون کیا ایزا مے ہسا زمانس لیکہ ژارن میانہ زمانہ لیکہ ژارن یم ایزا واتناون مے یہ پروردگار کرن بیان راوی پانے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی وچھو عام کتھا لکٹ تہ بڑ تہ ییلہ کان کن جائے کی سپدن پتہ دپان ہے یہ زمانہ یتھے پتہ ونان زمانس تہ بربل ہے یہ پیو وقتس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پتہ دپان یہ پیو وقتس ترٹ چھنا اکثر لوگ یہ کلام ونان فرماون یم ہسا لوگ مے دِوان یہ زاج پروردگار کرن بیان یم زمانس لیکہ ژارن یم زمانس لیکہ ژارن ییلہ بن بُل زمان اکثر لوگ ونان ہے یہ پیو وقتس تاوت نعوذ باللہ من غضب اللہ یہ پیو وقتس تاٹ ہے یہ وقت یتھ یہ زمانہ یتھ مگر اکثر لوکن زبان پہ یہ کلام مسلمانو وچھو لکٹو غلطیو سچ پن پان ہلاکتس واتناون پروردگار فرمان اس پروردگار اس قرآن مجید سورہ احزاب اندر کرن بیان پروردگار میون بار بار سانہ خاطر یہ کتاب نصیحت وصیت ہدایت یتس کالس سمجھو وچھو کیا ون ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک یم لوگ تکلیف واتنائن پروردگارس ایزا واتنائن پروردگارس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم تڑسن دنیا اندر تلانت آخرت اندر تلانت پھٹکار تہندِ خاطر رب سن رحمت نش نا امید یہ شخص ات زمانس لیکہ ژارِ بدرت ون امس پہ کیا یہ کتہ گژھِ دنیا اندر کامیاب یہ کتہ گژھِ آخرت اندر کامیاب زمان چھ رب العالمین زمان چھ رب سن مگر روح انسان چھن یعنی انسان چھن رب العالمین سن کلام ہٹپن وسن زمان بدرت ونن لوگ یل زمان پروردگار اور یتھے کتھ یہود نصارا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم تمن اذا دون لست مرسلن تھی نا پیغمبر تھی آو کاہن دیوان مجنون تکلیف واتان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکار تہندس کلامس کر بدرت ونان تکلیف واتناون محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنو کلام فرماون پروردگار با ایمانن ام پت فرماون سورہ احزاب اندر یا ایھا الذین آمنو اے با ایمانو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا با ایمانو مبنیو تمن لوکن ہی یمو لوکو موسیٰ کلیم اللہ تکلیف واتنو اللہ تبارک و تعالی ہن کور امہ نش سہ بری اس تکلیف واتنو لوکو بنی اسرائیل لوکو پن موسیٰ کلیم اللہ کیا تکلیف دپن تمن ہی مہ بنو کی موسیٰ کلیم اللہ اوس با حیا پیغمبر یوس سران کرن تنہائی اندر یوس لوکن پن تن ہاون لوکو دس پام ہے امس کیتھا جسمس داغ برس داغ سفید داغ جسمس لگمت یہ کیاز چھن اس سران کرن یہ کیاز چھن اس لوکن سران کرن یہ تنہائی من سران کرن چھن پن تن ہاونی پن جسم ہاونی یمو دِ تکلیف امس دپیس ہے امس جسمس داغ امس کیتھا دلیل جسمس اوے نسا سران کران دپان اکہ سات موسیٰ کلیم اللہ سران کرن تنہائی اندر ییٚلہِ یمو تکلیف واتنو پام دِژہس ہے ژےٚ نم داغ یِتھ کٔٹھۍ کٲنٛسہِ نیران سا ہِتٕر پتہٕ چھِس لوٗکھ پام دِوان تتھ تکلیفس کیاہ کرِ انسان یہ چھُ رۄب سُنٛد دیُن رۄب تراون یہ تکلیف پتہٕ چھُس مسلمانٕے أمِس پننس مسلمانس پام دِوان بر لف چھُس ونان یا کانٛہہ چھُ آسان کرٛہُن تٔمِس چھُ پام دِوان یِم لوٗکھ أکِس اکھ چھِ پام دِوان اتھ رنگس پٮ۪ٹھ بہرحال ییٚلہِ موسیٰ کلیم اللہ یمو تکلیف واتنو یہ اوس تنہائی اندر اکہِ ساتہٕ سران کران
یہ لوکن پن تن ہاون کی پن جسم ہاون کی تنہائی من سران کران کیا با حیا باحیا اس کے یزک نوجوان یا بزرگ تہ خان پہ یہ ننگے نتن سران آسان کران بیاکھ شخص وچان ام سن شرم گاہ تہ مگر بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الناظر والمنظور لعنت ٲسِن تمس شخصس یم قسم شرم گاہ وچھ اور یم سن اس مچ باحیا اشنا بحیا بنانی بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون اذا لم تستحی فاصنع شئت یل تو بحیا بنیو یہ خوش گژھِ تہِ کٔرِو انسان یم نوجوان رت کال سران یم کلن اندر کران کچھس اندر سران کران ہے مے کچھس کچھ پیچ لگت انسانس دپان ہے بچس پردس اندر مگر شرمگاہ کت پہ کور بیان کت پہ آو شرمگاہ بیان کرنے تانی پہ برابر کوٹھس تا مگر کچھ پیچ من سران کران نوجوان بے حیا انسان دپان شاید چھس بہ پردس اندر سران کران منع کور کٲنٛسہِ شرمگاہ پنن ہاوان لعنت چھِ أمِس شخصس آمٕژ یُس کٲنٛسہِ ہُنٛد شرمگاہ وٕچھِ تٔمۍ سُنٛد أسۍ چھِنہ بے حیا کۄلہِ منٛز کرو سران ننگے کرو نٮ۪تھن سران یا کُنہِ جایہِ کرو استنجا طہارت کرو پھیرن لدو نکھس پٔتۍ کِنۍ ہاوو کمبر بیٚیِس پچان سورے نونٕے سورے چھُ آسان یا مگر چھُپاوُن چھُ پنُن سطر چھُپاوُن چھُ فرض بہرحال بہٕ اوسُس عرض کران با حیا اوس موسیٰ کلیم اللہ یہ چھُ تنہٲیی منٛز سران کران کنہِ پٮ۪ٹھ تھٲیِن پلو کنہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ پلو چھُ تھاوان پانہٕ ووت سران کرنہِ سران مۄکلووُن کٔرِتھ اور پلو ہیژان لاگٕنۍ اور کٔنۍ ژٔج کنہِ کور حکم عرشہِ وٲلۍ آگن کٔنۍ درٛایہِ کٔنۍ چھِ ژلان یم پلو ہیتھ اور ژلان ژلان ووت یمنٕے یہوٗدٮ۪ن یمنٕے بنی اسرائیل کٮ۪ن لوٗکن منٛز ییٚتہِ مجلس ٲس گرمٲمٕژ کٔنۍ رُکے أتھۍ مجلس اندر موسیٰ کلیم اللہ چھُ نٮ۪تھن موسیٰ کلیم اللہ چھُ ننگے اور کٔنۍ اوس پلو ہیتھ یمنٕے اندر اور پروردگارن ہوو یمن یعنی معجزٕ کہِ موسیٰ کلیم اللہ کوتاہ چھُ نوٗرٕ بوٚر تُلنہٕ بۄن حسین و جمیل یتھ یعنی پام ٲسِس دِوان ژٕ چھُ ژےٚ چھی داغ کیٛاہ جسمس ییٚلہِ وٕچھُکھ أمۍ سُنٛد یعنی بدن أمۍ سُنٛد تن وٕچھُ یہِ کوتاہ چھُ نوٗرٕ بوٚر تُلنہٕ بۄن یہ کوتاہ چھُ حسین و جمیل پروردگار فبرأہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوٚر امہِ نِش بری اور فرماون مما قال وکان عند اللہ وجیہا باعزت چھُ پروردگارس نِش یہوے موسیٰ کلیم اللہ فرماون ما بنیو تمن لوکن ہی فرمان پروردگار یمو لوکو موسیٰ کلیم اللہ تکلیف واتنو تُہۍ مہ بنیو تمن لوکن ہی اور یتھے کٔنۍ یم ساتن حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت کور تقسیم اخ شخصا ووت ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نسا کور عدل انصاف یمو کور مال غنیمت بٲگراونس اندر عدل کی انصاف کورُکھ نہٕ کینٛہہ یہے خبر وٲژ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ییٚلہِ بوٗز محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سٹھاہ غضبناک گٔے سٹھاہ غضبناک گٔے أمِس شخصس پٮ۪ٹھ اور روئے مبارکس پھیور گۄلاب رنگ یتھے کٲنٛسہِ انسانس شرارت چھِ کھسان پتہٕ چھُ وۄزلان بُتھ أسۍ کرو نہٕ یِم اللہ الفاظ استعمال کینٛہہ أسۍ فرماو أسۍ کرو عرض یِہوٚے کہِ گۄلاب رنگ چھُ پھیران محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلمن ییٚمہِ ساتہٕ یِہوٚے خبر بوٗزُکھ اور کوٚرُکھ بیان موسیٰ کلیم اللہ تہِ واتنٲے ٲسِن تٔمِس پٮ۪ٹھ پروردگار سٕنٛز رحمت تِمن تہِ واتنٲے پننٮ۪ن قومن تکلیف مگر تِمو کوٚر تتھ تکلیفس پٮ۪ٹھ صبر بہرحال ییٚلہِ یِمو یہِ تکلیف واتنو فرمان پروردگار ما بٔرِو یِمن لوکن ہی یِمو موسیٰ کلیم اللہ تکلیف واتنو تُہۍ بنٲیِو پنُن پان فرمان بردار امہِ پتہٕ چھِ بیٚیِس آیتِ مُبارکس اندر بیان کران پروردگار یا ایھا الذین آمنو اے با ایمانو اتقوا اللہ کھوٗژِو پننِس پروردگارس وقولوا قولا سدیدا ییٚلہِ کتھ کٔرِو سۄ ؤنِو پوٚز کتھ کٔرِو سیٚز کتھ ؤنِو پوٚز ؤنِو ییٚلہِ آز أسۍ مُسلمانن کُن وٕچھان چھِ کُس انسان چھُ آز پٔزۍزیو کُس انسان چھُ پوٚز کلام کران یعنی انسان ییٚلہِ پوٚز کلام وَنہِ یِتھ کٔنۍ گژھِ اکھ مُسلمان با ایمان کلام کرُن یہِ گژھِ بیٚیِس کٲشِر پٲٹھۍ یتھ ونان چھِ بٔڑ تھپِنۍ پٲٹھۍ گژھِ بیٚیِس
مگر ونکن چھ مسلمان پزیور ونکن چھ مسلمان زبان ابزر زبان یہ انسان کم سات گژھِ کو یعنی کامیاب دنیا اندر تو آخرت اندر یم سات امس زبان یعنی ابزر زبان مگر پروردگار کرن بیان کھوژِو پروردگار ییٚلہِ کتھ ٲسِو کران ییٚلہِ کانٛہہ کلام کٔرِو یہِ ٲسۍزیو سیٚود کلام کران پوٚز ٲسۍزیو ونان ہمیشہ اپزس کیا یل آز وچھن مسلمان ہن زبان کم سن آز پزیر زبان فرمو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں دون چیزن ہن ضمانت دی تمی دم جنت زمان اگر زبان ہن ضمانت بیگی شرم گوش زمان زبان پوز اور یہ زبان اپز بناوی چھ منافق سن علامت فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث منافق سن علامت چھو ترے اگر سو نماز جاش پڑا روز جاش تھاون وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ بیائز گمان کرن باسا چھس مسلمان اذا حدث کذب یل کات کری ونو ابو منافق سن علامت ونکن چھ مسلمان سن کاربار سوچو میون بار بار پتمی جمعہ کینسو جمعہ پہ اطاعت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھ فرض مگر ون چھ عملاوین معاملاتن اندر مگر یمن معاملاتن اندر کم سن زبان چھ پوز ساسو تو حدیث مبارک پہ ضمن یاد بیان کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماون محشر کس میدانس اندر کرن ترین شخصن کن پروردگار وشن رحمت چو نظرو ترین شخصن وشن پروردگار رحمت چو نظرو اور تہند خاطر داغ تلن وول عذاب گۄڈنیُک شخص سُہ یُس احسان آسہِ جُتلاوُن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ کوٚرُن احسان پتہٕ آسٮ۪س دپان ہے چھے میٛٲنۍ مِنت مےٚ کوٚرُے احسان ژےٚ پٮ۪ٹھ موٗدمُت آسٮ۪کھ پتہٕ آسٮ۪س دپان مے کوٚرُے احسان ادٕ چھُکھ وٕنکٮ۪ن زندہ ادٕ چھُکھ وٕنکٮ۪ن بٔسِتھ بیٛاکھ شخص سُہ یُس پنُن کاربار آسہِ قسمو ذٔریعہٕ پکناوُن قسمو سۭتۍ آسہِ برٛونٛٹھ پکناوُن کاربار تہٕ وٕچھو وۄنۍ أزکٮ۪ن دُکاندارن پھیرِ والٮ۪ن اور بازرٕ کٮ۪ن ریڑٕ وانٮ۪ن تُہۍ وٕچھو آز کۭتیاہ قسم چھِ ہاوان 200 چھُ چیٖز پتہٕ چھُ قسم کٔرۍ کٔرۍ 200 پٮ۪ٹھ واتان کٔمۍ سٕنٛز زبان چھِ پوٚز فرمووُکھ اَمہِ خٲطرٕ دگ تُلن وول عذاب یُس پنُن کاربار قسمو سۭتۍ برٛونٛٹھ پکناو ونکن آسان انسان جزیر چھس آسان ٲسمُت مگر قسم چھُ آسان جٲری سُہ چھُنہٕ کانٛہہ نوجوان یا کانٛہہ بُزرگ یا کانٛہہ لۄکُٹ انسان یُس نہٕ آز قسمن پٮ۪ٹھ چھُ یوت سُہ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ کاربار کرن وول ییٚمِس نہٕ قسم یوت چھُ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ قسمو ذٔریعہٕ چھُ پنُن کاربار پکناوان برٛونٛٹھ مگر کتٮ۪تھ چھِ أسۍ عملاوان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان أسۍ حظ چھِ ونان أسۍ چھِ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اُمتی مگر ییٚمہِ ساتہٕ کلام چھُ واتان برٛونٛٹھ کُن تمہِ ساتہٕ چھِنہٕ أسۍ اُمتی تمہِ ساتہٕ چھِنہٕ أسۍ دِوان پنُن پان فرمان بردار پیش کٔرِتھ دربارِ حضرت اللہ جل وعلا کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ ماننٕے تمہِ ساتہٕ مسلمان سٕنٛز زبان تہِ دل گژھِ آسُن پوٚزیور کیازِ یِمنٕے پٮ۪ٹھ چھُ دار بدار اللہ تعالیٰ وٕچھِ نہٕ انسان سٕنٛدِ جسمس کُن مالس کُن سُہ وٕچھِ عملن کُن تہٕ بیٚیہِ دلس دلٕکۍ حال زانہِ پروردگار ییٚلہِ ایمان چھُ آسان انُن ایمان انُن کیٛاہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبانہِ سۭتۍ کرُن اقرار تصدیق کرُن پتہٕ دلہٕ سۭتۍ دلس انٛدر یہِ چھُ پتہٕ زانہِ أنٛدروٗن پروردگار اَمہِ کازیو نہٕ ایمان تمہِ ساتہٕ تہِ گٔے آزمٲیش تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِمو ایمان اوس اوٚنمُت زبانہِ سۭتۍ مگر دلس انٛدر ایمان اوس نہٕ بہرحال موضوٗع چھُ سٮ۪ٹھاہ طویٖل آیندٕ کرو انشاء اللہ بیان ییٚمہِ ساتہٕ تحویٖل قبلہ سپدیو بار بار چھِ چشمانہِ مُبارک وۄتھان آسمانس کُن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شُرہان رٮ۪تن یا 17 رٮ۪تن چھُ پوٚرمُت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز بیت المقدسس کُن مسجد اقصاس کُن اور یہ چشمانہِ مبارک آس آسمان کُن وۄتھان دعا ٲسۍ منگان رۄبس رۄبا بدلنا قبلہٕ کعبہ شریف بنہِ ہے قبلہٕ آزمٲیش کوٚر رۄبن پننہِ یِمن اُمتین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
پت پکن والن یم چھا پز پہ ایماندار کن بہرحال یہ گو آئند جمعہ کیا آو بیان کرنے کت کت اس تلن پنن روی پنن چشمان مبارک آسمان کن ہر کنس وچن آسہ سایہ کل پہ گھس کرن تلاوت ات کرن ترجم وچن تفسیر وچن کت کت اس بار بار تلن کیا فرموس پروردگارن پتہ توڑ جواب بہرحال یہ آئند جمعہ کت کت آئی آزمائش کرنے کہ کیوت ایماندار کم اس پز پہ ایمان اونمت دل ست کتیا لوک پھر پہ ایمان ان ایمان انت پتہ گئی بی واپس کفرس کن یم سات قبل بدلیو کعبہ شریف آو قبل بناونہ توتام اوس بیت المقدس یہ گوس آئندہ انشاءاللہ پروردگارس کن گئی سانہ پروردگار اس حق ون توفیق حقس پہ عمل کرن توفیق اے سانہ پروردگار اس اسلامک بہار اس اسلامک بہار اس قرآنک بہار اس حدیثن ہند بہار اے سانہ پروردگار اس بناو پزیر مسلمان سن زبان بناو پزیر زبان اے سانہ پروردگار سنس ایمانس کر روش ثک روش کرن وول سنس ایمانس کر روش سنس ایمانس کر روش اے سانہ پروردگار سانن گناہن کر مغفرت سانن گناہن کر مغفرت سانن گناہن کر مغفرت سانن آپن کر پرد پوشی سانن آپن کر پرد پوشی اے سانہ پروردگار یم ونیک تام یم دنیا درائے تم کر مغفور مرحوم ہر کان سختی چک سا کرک دور ہر کان سختی چک سا کرک دور اے سانہ پروردگار کوڑ مال کر پرد پوشی نوجوان کر اصل ہدایت بزرگن کر پن دستگیری بزرگن کر پن دستگیری اے سانہ پروردگار یم بیمار کر اندر تمن سو شفا تمن سو شفا پن شفا خان من سو شفا پن شفا خان من سو شفا آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.